Mwaramutse none tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka na 2026 tubyite ko Iran noneho ikoze icyo twakita ko ari ukwihaniza ku buryo budasanzwe ubwiteguza ibihugu byafatanye n'Igihugu Leta zimwe za Amerika ko gukomeza kuyibasira bizabagwa nabi bakabyita imikino. Iran yerekanye ko nta mikino irimo ibyivuze ibe yanabikora nibyo ngo niba bashaka kutuza bashaka kugira amahoro birinde komeza gufatanya Leta zimwe za Amerika bafite umugambi wo guhangana na Iran buryo batungana Leta zimwe za Amerika ngo bajye kubangamira Iran nabo bakagenda birukanka nk'afite ibyo bagiyemo aho Iran ihamye neza ko itazabyihanganira. Umufatanya Igihugu Leta zimwe za Amerika nanone wiyemeje guhangana na Iran isano ryamugwiriye cyangwa se ibyago byamuzi. Iran yasutse bya misile byinshi mu cyerekezo cy'umufatanya Igihugu Leta zimwe za Amerika. Benshi barikanga bati si none ibingi bije gute niki kibiteye nikitumye Iran ivanaho attention igakora icyo twakita igitero gikomeye cyangwa se urugamba rudasanzwe ihangana ryuzuye kuri iki gihugu cy'umufatanya Igihugu Leta zimwe za Amerika. Ndabikubwira neza uburyo byagenze ndetse n'imbaraga zakoreshejwe barasa kuri umufatanya Igihugu Leta zimwe za Amerika ku buryo bukomeye cyane. Icyabayeho ni igiki byagenze gute turabimenya. Iran n'Uburusiya bafite gahunda umushinga ukomeye mu kubaka Kirimbuzi badatewe ubwoba na Amerika. Bavuga yuko bari mu bugambi ukomeye cyane no gufatanya kujya ku mbaraga za Kirimbuzi. Leta y'Uburusiya yemeje ko igiye kohereza impuguke zayo mu gihugu cya Iran kugira ngo zijye kongera kubaka ibikorwa remezo bya Kirimbuzi. Nubwo igihugu cy'Uburusiya cyabivuze kenshi ko byanga byakunda ko Iran ntawe uzayibuza kujya ku mbaraga za Kirimbuzi, nubwo Leta zimwe za Amerika zavuze ko zidashaka ko Iran igira imbaraga za Kirimbuzi. Gusa se izi mbaraga za Kirimbuzi hagati Leta zimwe za Amerika ndetse na Iran ni izihe bashyizeho imbaraga? Ndaje mbikubwire. Ni bisasu niki? Iran ngirashaka kurimbura ise vuba. Ni umuburo ukomeye cyane Donald Trump amaze gutanga ngo arangije kumenya neza umugambi ukomeye cyane cyangwa se uburyo bukomeye bwo gukorana na Israel, ariko akavuga yuko bafite amakuru agaragaza ko Iran ifite uburyo budasanzwe cyangwa se ifite uburyo bw'imikorere yo kuza kurimbura igihugu cya Israel. Nyamara iyi Israel bari kuvugaho gutya n'ubundi ntabwo yorohewe. Hezbollah iyimereye nabi. Hezbollah irimo kuyataka mu nguni zose, ntibaryama ngo basinzire, baricirwa basikari buri munsi isa ku yindi ibibazo byazavutse. Iran yo yibeshye ngirasa muri Kazakhstan. Burya inzira nibwira umugenzi koko. Kazakhstan ntacyo bapfa na Iran, ariko igisasu cyangwa ngo kibeshe kigera muri Kazakhstan ni umunsi mubi mu rugamba rwa Iran. Byagenze gute kugira ngo bigende uko nguko? Byaturutse kuki? Ese kosa ryavutse ni irihe kujya Kazakhstan habonekayo umututu w'imbunda? Inzira ya Caspian Sea ikomeje kuba inzira ihuze cyane muri iyi minsi, aho ibisasu gutuka muri Korea ya ruguru ndetse no muri Russia biri kwinjira muri Tehran. Waretse byose nkaza kubwira mereye ku ruhande kamwe ku kandi nta kimwe shize ku ruhande. Uravyemeye? Nanjye ni ikaze n'umungu wa Kamanzi uruhande tugende ku musozo. Reka duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibiri kuvugwa byakozwe na Iran ku gihugu cy'umufatanya Igihugu Leta zimwe za Amerika, aho Iran yagavye ibitero za misile idaca ku ruhande nta muwe na nkeya ishyizemo, ndetse izi misile zikagenda imbimbiko umujyi umwe baka muri icyo cyerekezo cy'icyo gihugu ku rwego rudasanzwe. Uti byagenze gute rero kugira ngo iri sano rigwirire kimwe mu bihugu byafatanya Igihugu mu burasirazuba hagati ya Leta zimwe za Amerika? Zaturutse kuki kugira ngo Iran ize kwiyaniza iki gihugu? Nyamara bigaragara neza cyane ko intambara isa nkaho ishaka guhagarara. Nkuko amakuru atangazwa abivuga cyangwa se nkuko zemezwa mu itangazamakuru zinshi,
Iran biravuga ko yakoze igitero gikomeye cyane ikohereza misile nyinshi ku bice bitandukanye. Kugeza ubu ubwo bukomeje kuzamuka cyane bitewe nuko Iran ikomeje kwerekana urwego rwayo rukomeye. Raporo zitangazwa na Iran yoreje ibitero bya misile ku bice bitandukanye by'igihugu cyo mu Barabu cyangwa se kimwe muri leta zikorerwamo na Leta Zunze za Amerika kigenzurwa n'abakurudeho muri Irak. Angaha hari agace k'abakurude cyane cyane mu gace ka Somalia niko kagabweho za misile biturutse muri Iran. Raporo ivuga ko yuko misile byibura enye zerekejwe neza kuri ako gace ko mutwe wa Kurdistan. Cyane cyane ibyo bitero byakwise mu karere ka Somalia ndetse iyo ntara ikabikomeje kubamwo ibitero bikomeye cyane. Ibi ngibi bavuga yuko ari igisubizo gikomeye cyane ku bikorwa byagaragajwe n'abakurude muri ako gace, aho bigaragaza ko n'abari bari kwitegura igikorwa gisa nk'ari igitero kuri Iran. Gusa itangazamakuru ryo muri Iran bivuga yuko ku itariki 18 z'ukwa gatanu hari ibitero bikomeye cyane n'ubundi bateguye kuri iki gice cy'abakurude bakoresheje drone zabo. Amakuru akemeza yuko bashaka gukubitira hareba inzega izi ingabo z'abakurude n'ibikorwa remezo byabo, kandi kufatanye bakorana Leta Zunze za Amerika akabyo byatumye Iran ihaguruka. Amakuru yemeza yuko ibizangirikiye kuri icyo gice n'abapfuye bitasobanuwe neza 100%. Gusa igihamya nuko byabaye. Tehran yagaragaje neza cyane yuko abana basikare b'abakurude ari abakomeje kurebwa cyane bitewe nuko bigeze gushaka kurenga imipaka baturutse muri Irak ngo bakaba bigitero gikomeye cyane muri Iran. Ahangaha Iran nege ititangiza ibitero bikomeye cyane muri ako gace kujya hagarike abakurude inshuro nyinshi bagerageje kandi kugaragaza neza cyane yuko bashyigikiwe na CIA bazakora ibikorwa biremereye cyane kuri Iran ndetse byaba ngombwa akavana ubutegetsi bwa RGC. Misi ishize ubwo igitero hagati y'Israel na Leta Zunze za Amerika bagabaga kuri Iran cyabaga byavuzwe yuko abakurude bashaka guterwa inkunga na bwana Donald Trump kujya binjire mu gihugu cya Tehran cyangwa Iran bavaneho IRGC babafashije igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Raporo zivuga yuko ukohereza izi misile gukurikiranye nanone na za drone nyinshi zagiye zigera muri ibyo bice bitandukanye by'abakurude, kandi bikaba bikomeje kugaragaza neza cyane yuko ukuzamuka k'urugamba rugushoboka kuba kubi cyane. Abakurude banarebwaho kandi cyane igihugu cya Turukiya gisanzwe kitavuga rumwe na leta ya Isirayeli, ndetse bakunze gushinja leta ya Isirayeli ko bari iteje akaga kano karere ku buryo bukomeye cyane, bakavuga ko Isirayeli ariyo nyirabayazana y'ibitero byose. Niba ari ikintu gikomeye cyane ishobora kongera gutera intambara ndetse ku buryo kwemeza ko amahoro ashobora guhinda muri kara karere, ni igikorwa na Iran muri Irak. Ubundi Irak Leta Zunze za Amerika zumvaga yuko bagiye kuyifata bakayigarura mu buryo bwuzuye bakayigenzura nyuma kwivugana Hussein, ariko ntabwo byabaye neza, ntabwo byagenze neza uko babyifuzaga. Kugeza n'uyu munsi haracyariyo aba resistance bakorana na Iran, kandi baracyakomeje guhangana n'uruhande rwa leta rimwe na rimwe, bakanahangana n'aba bakurude bari mu gice cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Irak bafite gahunda gutera igihugu cya Iran. Ibi bikaje gutuma Baghdad inshuro nyinshi nayo igerwaho n'ibitero bikomeye biturutse epfo cyangwa se mu gice kimwe cyo mu majyaruguru ya Irak. Hanyuma rero ibyo tubaye nk'ababivuyeho tukaza kuri ibi ngibi byo byongeye gutera ubwoba cyane ku buryo bukomeye nyuma y'inkuru zikomeje kuvugwa muri Burasirazuba bw'Hagati zijyanye n'imbaraga za kirimbuzi. Ndavuga ingufu za kirimbuzi, nuclear weapons na nuclear energy. Ni ibijyanye n'ingufu za kirimbuzi bivugwa. Iran n'Uburusiya bavuze ko bagomba komeza kubaka ibijyanye n'imbaraga za kirimbuzi badatewe ubwoba na Leta Zunze za Amerika. Amerika ivuga ko Iranium bafite atari Iranium mukoresha mu bikorwa bya gisivile. Nubwo Iran yemeza ko Iranium yabo bayikoze kujya bayikoresha mu bikorwa bya gisivile kandi bakomeje gushyira imbere, ntabwo Iran ikora yonyine muri uyu mugambi w'ibikorwa bya gisivile, ahubwo bakorana n'ibihugu by'ibihangaje bimenyereye cyane muri uyu mushinga bakoresha imbaraga za kirimbuzi mbere ko twazita, aho Uburusiya buza kuremberwa imbere. Ubu rero byahinduye isura. Uburusiya bwafunguye ku buryo bugaragara cyane ubwoba bukomeye cyane ku bafatanyabikorwa ba Leta Zunze za Amerika na Amerika ubwayo ku gihugu cya Iran, mu gihe bavuze yuko bagiye komeza gukorana n'igice cy'uburengerazuba bwa Aziya. Aya nama y'irwahambaye cyane guhabwa Iran, aho Iran ikomeza guhagararwaho n'igihugu cy'Uburusiya mu kubaka inganda za kirimbuzi. Ibyo mubona by'inyubako ni ikigo cya kirimbuzi bari kubaka kizajya gitanga ingufu za nucleaire zitanga umuriro w'amashanyarazi
aho Uburusiya bwiteguye gukomeza gukorana n'igihugu cya Iran kubaka urwego rukomeye. Iyi nyubako cyangwa se uruganda rutunganya ingufu za nucleaire barwubaka bafatanije n'abahanga baturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Hakurikije amakuru atangwa n'igihugu cy'Uburusiya, ikinyamakuru cyabo cyiswe nka RIA, nuko kampani iturutse mu gihugu cy'Uburusiya ubifite icyizere gikomeye cyo gukomeza ibikorwa byabo muri Iran, aho mu minsi mike iri imbere bagiye koreza nanone abandi bakozi benshi barirwa muri 400 kugira ngo bajye guteza imbere urwego rwa kirimbuzi mu gihugu cya Iran. Hari ahantu h'ingenzi cyane bagiye kubaka uruganda runini cyane rwa nucleaire rwiyongeranya no kurwa bashire basanzwe maze iminsi bafite rukoresha imbaraga za kirimbuzi. Nyamara ubwo hari nuko ngo Uburusiya n'igihugu cya Iran babitwikiriye kubaka urwo ruganda rutunganya ingufu za nucleaire zivamwo amashanyarazi, ariko nanone bafite undi mushinga ukomeye cyane uhishe wo kubaka ingufu za kirimbuzi noneho z'ibisasu, ari nacyo cyoba cyangwa se nabwo bwo bukomeye igihugu cya Amerika n'ibihugu bafatanije bafite ku gihugu cya Iran n'igihugu cya nimba ari ikintu gitebwa muri iyi minsi no kumva ngo Iran igize imbaraga za kirimbuzi. Ariko nareka tingena tubiganireho, nk'ubu Iran iramutse yari ifite intwaro za kirimbuzi n'aka gasuzuguro Leta zimwe za Amerika zabashyizeho, ni icyo utekereza cyari kuba? Uravuze ngo bari kurimbura Amerika burundu? Ntabwo ari njye ubivuze, ni wowe. Rero Iran batekereza ko iramutse igize intwaro za kirimbuzi byatera ibyago bikomeye. Gusa inyubako mubona ya stairs y'ibyuma biremereye bikomeye ni ahantu bagiye kubaka uruganda runini rutunganya ingufu za nucleaire. Ari no benshi bavuga yuko bigiye kuba bigoraniye ko Leta zimwe za Amerika zakitupagura zikavuga zajya muri Iran gushaka yo uranium mu gihe n'ubufatanye bukomeye bungana gutya n'igihugu cya Leta y'Uburusiya kizobereye cyane cyane mu by'imbaraga za kirimbuzi, gutunganya nucleaire atari zo gusa ahubwo no gutunganya imbaraga za kirimbuzi z'ibisasu. Kandi ukanibuka ko amasezerano agena ibijyanye no gukora ibisasu bya kirimbuzi hagati ya zimwe za Amerika n'Uburusiya yarangiye, niba bahita banayongera bisa naho ibihugu byose bihuze mu gukora ibisasu bya kirimbuzi. Ari nacyo benshi bavuga yuko cyahagurukije Leta zimwe za Amerika bajye gushaka uranium igeze ku kigero cya 30% maze bajye guhita bakora ibisasu bindi by'inyongera bya kirimbuzi, mu gihe bari mu nkundura yo guhangana na Leta y'Uburusiya ngo batagera ku 10,000 by'ibisasu bya kirimbuzi. Amerika ikiri inyuma, niyo mpamvu barwana inkundura ngo uranium bayitware. None Uburusiya rero ko yateye amatako, ubwo nyine bashobora kuza gusya kurutirano bitewe nuko igihugu cya Iran n'Uburusiya mu gukorana kwabo bishobora kubangamira inyungu za Leta zimwe za Amerika umugambi wo kwigarurira uranium nkuko babyifuzaga cyangwa se babishakaga bikaza kudakunda. Donald Trump yavuze ati uyu munsi dufite igisigara gikomeye, igisigara cy'imbaraga, ati murebe ku byabaye muri Venezuela, ni murebe ibyo twakoze. Iran nayo ubwayo yarahombye, igisigara cyabo cyaratsinzwe, ibikoresho byo byararimbutse, nta gisike cyo mu mazi, nta gisike cyo mu kirere, ibintu byo byose twese twarabikubise, abayobozi bose baragiye, nta kintu bagifite. Ayo n'amagambo ya Donald Trump yemeza ko kuri ubu ngubu ameze neza cyane kandi ko batazijya bemerera igihugu cya Iran kugira intwaro za kirimbuzi. Cyakora Donald Trump yaje kwemeza yuko bafite impungenge zikomeye ko Iran mu gihe imyigaragambyo cyangwa se imirwano yabikomeje hagati yabo na Leta zimwe za Amerika ndetse na Leta ya Israel iri mu kangaratete gakomeye ko kuba yakibasirwa na Leta ya Iran ku buryo Israel bayigabaho igitero gikomeye cy'injyana muntu, ku buryo byabe igitero gikomeye cyane cyo kwibasira iki gihugu cya Isirayeli ku buryo isi bayirimbura. Ari no mpamvu bavugaga bati murebe ko Iran itagira intwaro za kirimbuzi, kuko kugira intwaro za kirimbuzi bivuze ko Isirayeli itazigira iraraho, bazaba bayirimbuye burundu, bazaba bayivanyeho burundu kuko bayita shitani ntoya mu gihe Amerika ari shitani nini, kandi Isirayeli barayirwaye igihe kinini cyane muri kara karere kugeza ku rwego n'ibihugu byitwa kari by'abasuni bikorana na Leta zimwe za Amerika rimwe na rimwe bidacira karurute ga Isirayeli. Isa naho Isirayeli iri hagati nk'ururimi muri kara karere bayireba bamwe bakumva baruka bitewe nuko ngo niyo gashoza ntambara ibibazo byose akarere kose kakomeje guhura navyo, ndetse bakumva yuko igihe kigeze kugira ngo Isirayeli yunamura icumu kimwe na Leta zimwe za Amerika bahagarika ibikorwa byo gutera akaduruvayo muri Burasirazuba bwo hagati, barebe yuko akarere katekana biturutse gusa kuko bahagarika ibikorwa zabo bita ko ari ibikorwa bibi, nubwo bo Amerika na Isirayeli bumva ko ari uburenganzira bwabo gukora ibyo bashatse kugira ngo birinde ubwabo, barengere inyungu zabo. Ibyo ntukabibwira umunya Iran, umuperasi yaranutse ngo zimuzanye ibyo ngibyo mwabyenga iminyagara, ibyo ntagashobora kuzumva. Indi nkuru mbi rero ivumbutse ni inkuru ijyanye na Kazakhstan ndetse na Iran. Iyo ni inkuru mbi sana ku gihugu cya Iran kitigeze kibiteganya n'umunsi wa rimwe, ariko andi makuru akavuga yuko byaje nk'ibigoranye cyane.
Amakuru aremeza yuko agace gatuwe cyane cyane ko muri Kazakhstan cyangwa se Khuzestan mu ntara ya Khuzestan tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu hakomeretse abantu bagera kuri 4 mu ntara ya Khuzestan. Gusa ntago Khuzestan wavuga ko ari mu gihugu cya Kazakhstan indani, ni ku mupaka ahubwo wafi ya Kazakhstan ndetse na Iran. Gusa iturika ryumvikanye ruguru ndani muri icyo gihugu mu ntara izwi nka Khuzestan yo muri Iran. Iki gikorwa cyabaye ubwo ingabo zirwanira mu kirere zageragezaga nanone mu buryo bukomeye misile yabo indani bayise Amirshek. Ni misile ikomeye cyane. Khuzestan umuguverineri wayo yavuze yuko uyu mushinga bari bawuteguye neza, bohereza bya misile bibiri mu kirere, ariko noneho izi misile mu iturika ryazo ryaje kwangiriza amaduka abiri n'imodoka zatambukaga. Iki gikorwa cyabaye kizana ibihuha ku mbuga nkoranyambaga bivuga yuko ngo Iran yabiri kugerageza intwaro ziremereye deadly weapon, intwaro zica ku rwego rudasanzwe shobora gutera ubwoba muri Iran n'ibihugu bituranye. Ibi kandi bije mu gihe Donald Trump tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu yabaye nkahagaritse ibitero bikomeye cyane yateguye ku gihugu cya Iran, aho yavuze ko muri Iran bagiye kwakorera agatendo, bagiye kuharasa ku rwego rudasanzwe ku buryo Iran izicuza igitero gikomeye cyane yanze guhagarika nyine bemera deal. Ibi ngibi bikaba byongeye gushimangira cyane cyane ko Iran nayo kugerageza ibisasu nk'ibi ngibi hari icyo bivuze gikomeye. Gusa amakuru avuga yuko Donald Trump gutinza bino bitero bye kuri Iran ngo yabisabwe n'ibihugu birimo Saudi Arabia, birimo UAE ndetse na Qatar, bamubwiye yuko ibikorwa byo gukomeza kurasa kuri Iran byoshaka kuzana akaga gakomeye ngo mu gihe bari mu nzira yo kugera ku mahoro aramze. Ari mpamvu bamubwiye bati bubyihoreye ibyo kurasa kuri Iran, turebe neza ko batanga icyo bita deal cyangwa se bakora deal, bagira amasezerano natwe, bagira amasezerano namwe buryo bukomeye. Nubwo wenda byaba bigaragara neza ko ari ikibazo gikomeye nanone kuri Iran, kuko Iran ntabwo bayizera yuko ibyayo masezerano n'ubundi bizatanga umusaruro 100%. Gusa hari amakuru yemeza yuko ibihugu byo mu kigobe byatangiye kugira ubwoba bw'uko intambara yongeye kubura, noneho icyo Iran yakora batazi uburyo cyaba kingana, batazi uburemere bwacyo, uburyo cyaba ari kigari ndetse n'uburyo cyaba ari kibi cyane kurusha ibindi byose bahuye nabyo. Niyo mpamvu bavuga yuko bagomba kugenza gakeya, bakareka leta ya Amerika na leta y'Israel bakareka ibitero kuri Iran, itakora bakomeza gushishikariza ko bajya ku meza y'ibiganiro bagashaka amasezerano anyuze mu mapuro kandi byo byatanga umusaruro mu buryo bwuzuye. Hanyuma ku bundi buryo cyangwa se ku bindi biri kuvugwa, yitwa Vladimirovich Putin, nyuma yuko akubutse mu bihugu z'i Burayi abibwira amagambo akomeye mu nama zabiraga ariko nanone mu Burusiya. Nanone nyuma y'uruzinduko bwana Donald Trump yagiriye i Peking, ndavuga i Beijing mu Bushinwa, bwana Vladimirovich Putin yakandagije ibirenge bye i Peking kwa Xi Jinping aho bagiye kuganira. Buretse hari ibintu bitatu byavuzwe mu ruzinduko rwa Donald Trump i Peking ahura na Xi Jinping. Icyambere cyavuzwe ni ibyo gusangira amakuru cyangwa se gukorana mu bijyanye no kuburizamo ibitero bikomeje kuba mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane gusaba ko Iran yakemera deal ya Leta Zunze za Amerika, amasezerano ya Leta Zunze za Amerika agenda guhagarika ibikorwa bya Iran bigera ku ntwaro za kirimbuzi. Icya kabiri kwari gusaba ko Iran yafungura umuhora wa Hormuz kugira ngo ibicuruzwa bitambuke mu mutekano. Ibi ngiye Xi Jinping asa n'uwabyemereye Donald Trump, amubwira yuko babyifuza. Cyakora Xi Jinping ngo byatangajwe na Donald Trump yavuze ko atazatanga inkunga ya gisirikare ku gihugu cya Iran. Aya makuru yahise agera i Moscow, bahita bibaza icyo Xi yavuze, nyamara ngo yari deal bafitanye n'Uburusiya kwanga guhenuriza Leta Zunze za Amerika, ariko n'ubundi bazi neza ko batakorana nayo mu buryo bwa nyabwo. Xi Jinping na Vladimir Putin nakwibutsa ko ari bavandimwe b'ingenzi cyane kuri Iran muri kino gihe, ukongeraho umunyakoreya ndetse n'ibindi bihugu bikeya, ariko ibindi byose bijyari mu kwa Leta Zunze za Amerika. Kuba Xi yarahuye na Vladimir Putin nyuma yo guhura na Donald Trump, bivuze yuko haramutse ari no gukonvenkwa kwabayeho cyangwa se kwigarurirwa kw'ibitekerezo kwa Xi Jinping Ubushinwa kwazanywe na Donald Trump gushaka gusiga gusenywe na bwana Vladimir Putin igihe bari muri Peking, kuko ngo icyo badashaka na gasuzgo ka Leta Zunze za Amerika buryo n'ubundi Beijing, Moscow na Tehran bashobora gukomeza gukorana mu bijyanye n'umugambi utoroshye. Dore impamvu nuko petrole Ubushinwa bushobora kuba bwaratereweho ubwoba kugira ngo bemere deal ya Leta Zunze za Amerika yavaga mu gihugu cya Iran ikaza mu gihugu cy'Ubushinwa mu buryo wavuga ngo bworoshye,
ariko mu gihe Ubushinwa bwaba buri muri uyu mushinga wo gukorana n'igihugu cya Amerika kugira ngo abone gaze na petroli bituruka muri Iran binyamura Hormuz maze agapfukamisha Iran, Uburusiya bushobora kutabyemera bakabwira China bati mwebwe mwavanaga ibingana gute muri Iran, batendana ubugunguru miliyoni 2 ku munsi, none uyu munsi tukubona miliyoni 2 mu cyumweru. Uburusiya bushobora kubabwira ati mwitondere cyane cyane ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibafasha, mwiduhana urubibe tuzabahereza iyo petroli yose mushaka, tuzabahereza gaze yose mushaka, natwe turayitunze, ariko nitwemera agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu basesenguzi barimo basesenguzi basesengura ku ruhande bari ku ruhande rwa leta ya Iran niko bavuga ko ari umushinga ujyanye Vladimir Putin mu gihugu cya China cyangwa se mu Bushinwa kugira ngo barebe uburyo bw'imikoranire yuzuye kandi ya nyayo hagati y'ibihugu zombi. Hari ikindi gitekerezwa ni ukuba bashobora kuba bari no gutegura ibijyanye no kwirinda ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazaga igitero kuri leta y'Ubushinwa bitewe na Taiwan. Nanone dore ko umwiryane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa kuri Taiwan utavuga ko warangiye, kabone nubwo twabonye uruzinduko rwa Vladimir Putin muri China cyangwa se mu Bushinwa. Umuntu yakizera yuko ibyitwa guhanganira aka gace byashyizweho akadomo. Ureze uburyo diplomasi mpuzamahanga iri gukinwa kuri kino kibazo cyo muri Asia bwa hagati, ukanitegeza neza cyane cyane uburyo ibihugu biri kubyitwaramo, bitubona ko harimo akantu kandi katoroshye. Bishoboka cyane ko Iran izemera icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba, mbese muri make amasezerano ashoboka cyane kuba azashyirwa mu bikorwa ku buryo bagomba kwirinda ikomeza ihangana rikomeje ryakibasira akarere kose muri rusange, cyangwa se uburyo bwo gukubita ndetse no gukubitana, guhangana, intambara n'ibindi. Kavuga yuko bategereje ko igihugu cya Iran kikorana na Amerika amasezerano yo kugera ku mahoro arambye. Ibyo ariko danone ku rundi ruhande leta ya Iran igasa naho yo itazumva kimwe n'ibi bihugu, kuko ku ruhande rumwe rwayo igaragaza yuko izakora intambara mu buryo bwumvikana kandi bwagutse. Kuba Perezida Trump yari yateguje igitero gikomeye cyane kuri Iran mwifuza kwagaba intambara, ariko akaba yisubiyeho. Bamwe bemeza ko bwaba ari ubwoba, kuko Iran yagaragaje uburyo igiye guhita yihanukiriye iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inagaragaza ko ifite za intercontinental ballistic missile zagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi nka New York ndetse na Washington. Ibi ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi ko Iran itunze misile nk'izo. Ikindi Iran yanagaragaje yuko noneho hatari bayemo no kugira impuhwe. Iran irakoresha intwaro zabo itigeze ikoraho na rimwe. Amakuru amwe yemeza yuko usibye kwa Iran bitekerezwa ko idafite intwaro za kirimbuzi, ariko ifite misile zishyirwaho imitwe ikomeye cyane ipima amatoni yarimbura ahantu hagari ku buryo buhambaye, kandi izo misile zimwe zikaba zirimo ikoranabuhanga ryo muri Korea ya ruguru ya Hwasong. Andi makuru akemeza yuko ibihugu zo mu Barabu bimwe byatangiye koko kwiyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo birimo Saudi Arabia, birimo Qatar ndetse n'igihugu cya Bahrain. Byatangiye kugaragaza neza ko bitishimiye cyane cyane ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye Emirats z'Abarabu zizatangiye gusabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatanya guhangana na Iran. Emirats z'Abarabu zagizwe intumwa mu guhamagara ibindi bihugu byose by'abayisilamu b'Abasuni kugira ngo bajye inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko uyu murimo UAE yakoze kuri ibi bihugu ntabwo wagenze neza, kuko byanga byakunda ntabwo ari ibintu bikomeye, cyangwa se ntabwo ari ibintu byoroheye cyane iki gihugu cya ntabwo ari ibintu byoroheye cyane kino gihugu cya UAE ugeraho, kuko byaranze byagaragaye neza ko bidakunze. Igihugu cya Qatar, Saudi Arabia, Bahrain bisa n'ibyanze ubwo busabe bwa leta ya Amerika bunyujijwe muri UAE. Ari nacyo cyatumye rero benshi bavuga bati ntabwo ari ubushake kuva muri Hormuz, ntabwo ari ubushake bwo kureka kurasa kuri Iran, ahubwo mwasanze gutsinda urwo rugamba bisa n'ibidakunda, ntabwo biraza kubashobokera. Nyamara mbere yaho umwe mu bayobozi ba gisirikare cyangwa se abayobozi b'igihugu cya leta ya Iran yavuze amagambo akomeye agaragaza ko igihugu cya Iran cyiteguye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko Donald Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ye bazicuza igikorwa kitarimo gutekereza neza ngo yifuza gukorera Iran, aho yatangaje neza ko amaherezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuvana ingabo zazo muri kariya karere zigasubira inyuma ku cyiza n'ikibi. Ubu rero bisa naho n'ubundi zemewe cyangwa se zemejwe n'igihugu cya Iran yuko uburyo bwo kugenda kariya karere baburimo ku buryo bw'imbaraga, kandi aka gace kose bari gukoreramo bizarangira Amerika igasiza inyuma
cyangwa se Amerika itagigakoreyemo. Iran yaburiye Leta Zunze za Amerika ko zishobora gusubira inyuma bitewe n'igitutu cya IRGC n'ingufu za Iran zo kubarwanya niba banze kugenda ku neza. Umujyanama mukuru wa Iran Amasaha yavuze ko iterabwoba rya Washington kuri iki gihugu ari amayeri atazatsinda, ari amayeri y'iterabwoba ryananiwe. Rozei yashimangiye ko Donald Trump kubera ko yahoraga amutera ubwoba ku bitero bya gisirikare mbere yo gusubira inyuma kubera igitutu cyinshi. Yavuze ko imbaraga za gisirikare za Iran n'ubumwe bw'igihugu bizatera Leta Zunze za Amerika kwishyira mu maboko ya leta ya Iran. Uyu wahoze ari umuyobozi wa IRGC Amasaha Rozei yavuze ibingibi mu nyandiko yasohotse kuri X, aho mu magambo ye yagaragaje neza ko Leta Zunze za Amerika basa n'abari gukina n'umuriro, batazi neza ibyo barimo cyangwa se batazi neza ibyababaho mu gihe baba bihaye kurwana na leta ya Iran. Aya amagambo yanditse kuri X Bwana Rozei avuga yuko igihugu cya Leta Zunze za Amerika kizasubizwa inyuma. Agize ati iyo Amerika isiraho igihe ntarengwa cyo kugaba igitero cya gisirikari hanyuma ikabihagarika ubwayo, ifite icyizere cy'ubusa cyo gutuma igihugu cya Iran nabo zibemera. Ati inkokora y'icyuma y'ingabo zikomeye n'igihugu gikomeye cya Iran izabahatira gusubira inyuma no kwishyira mu maboko y'Imana. Rozei ashimangiye cyane cyane yuko ubushobozi bw'igihugu cya Iran ari ubushobozi bwo gupfukamisha Leta Zunze za Amerika mpaka Leta Zunze za Amerika zisubiye inyuma cyangwa se bakishyira mu maboko y'igihugu cya leta ya Iran, ari amaboko avuga ngo ni amaboko y'Imana. Ibi bikaba bigaragaza neza cyane uburyo igihugu cya Iran cyiteguye ku buryo budasanzwe guhangana n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Hasi hejuru nta gahenge ni uguhangana. Nyamara Donald Trump mu mvugo ye yagaragaje neza ko afitiye impuhwe igihugu cya Iran kandi ko nyuma kubisabwa koko yemeye ubwo busabe abisabwe na bya bihugu nakubwira ruguru. Dore amagambo ya Donald Trump we yavuze ati rwose twabyari ngombwa kumvira cyangwa se byari ngombwa kubabarira igihugu cya Iran n'igihure n'ibyago biremereye, byari ngombwa kwita cyane cyane ku muburo twabahaye none barabikoze, ni ngombwa cyane cyane guhagarika ibitero. Ni Donald Trump wavuze ayo magambo avuga yuko ibihugu byo mu kigobe byose biri kumusaba kwemera guhagarika ibitero ku gihugu cya Iran. Ese ashobora kutubwira ku mbuga nkoranyambaga ibyo wavuze ukavuga yuko afashe icyemezo kugira ngo utagaba igitero kuri Iran? Oya, hari ibindi bihugu zaje kundeba maze bivuga ko twitegura kugaba igitero gikomeye cyane ejo. Mpita mbisubika by'igihe gito nizeye ko wenda igihe kimwe byazanabaho, ariko wenda igihe gito kuko twagiranye ibiganiro bikomeye na Iran kandi tuzareba icyo biduha. Rero Arabia Saudite, Qatar, Leta Zunze z'Abarabu n'abandi bambaza niba twakwigiza inyuma iminsi 2 cyangwa 3 igihe gito, kuko batekereza ko bari hafi cyane kujyana amasezerano kandi ntidushobora kubikora aho nta ntwaro za kirimbuzi zijya mu maboko ya Iran. Ndatekereza kandi nibanyurwa natwe tuzanyurwa. Rero twabimenyesheje Isirayeli, twabimenyesheje n'abandi bantu bo mu burasirazuba bwo hagati bari bagiye gufatanya natwe muri kino gitero. Urabizi iterambere ryiza cyane kandi ariko turareba icyo dushobora gukora. Hari igihe twagize igihe twibwira ko twegereje wenda kujyana amasezerano ariko ntibyagenze neza, ariko ibi bitandukanye gato. Ubu twiteguye gukora ejo cyangwa se ejo bundi, ntabwo ari ikintu nifuzaga gukora ariko nta yandi mahitamo dufite kuko tudashobora kureka ngo Iran igire intwaro za kirimbuzi. Gukurikirana ibya Iran ibindi bihugu bizigeze kubikora mbere bagusabye guhindura inzira kugira ngo bamanike amaboko, bamanitse amasezerano y'amahoro imbere yawe baguha ibyo bagomba guheraho. Ese wowe ibyo ngibyo byumva gute? Aya twafashe igihugu cyari kigiye kugira intwaro za kirimbuzi kandi twasenye igisirikare cyacyo, nta bwato bw'intambara bagifite, nta ngabo zirwana mu kirere bagifite, barasenyutse ku buryo bwa gisirikare. Ibyinshi ni ibintu bikomeye cyane twakoze, bizatwe imyaka igera kuri 25 kugira bongere bubake. Natekereza ko kugira intwaro za kirimbuzi ntibizakunda, bagomba kwandika inyandiko zigaragaza ko batsinzwe. Twamaze gusenya Burundi, mbabarira kuva twasenye burundu igisirikare cyawo, twasenye ubuyobozi bwabo nkuko mubizi. Abayobozi babo barapfuye, abayobozi babo bo ku rwego rwa mbere, urwego rwa kabiri, turimo guhangana n'igice cy'urwego rwa gatatu. Kandi ndatekereza ko twateye imbere cyane kandi biroroshye cyane. Urabizi ntabwo dushaka kunyura muri ibi. Twagize ubukungu bwiza cyane kurusha ubundi bwose. Isoko ry'imigabane ryageze ku rwego rushya mu gihe gito gishize, ntaho bigeze baho na mbere hose. Twagomba kugera kuri urugero. Ubu twageze kuri miliyari 50 z'amadolari kandi turacyakomeje kuzamuka ku rwego ruhambaye.
bizaba ari binini cyane rero. Ubwo rero twarabikoze kandi umwaka wanjye wa mbere uzaba umwaka mwiza cyane. Nahamagaye bose mu biro zanjye ndavuga ni tugiye gufata urugendo rute muri Burasirazuba bw'Hagati maze turwane na Iran kuko bifuza cyane kugira intwaro za kirimbuzi kandi impamvu yonyine babyifuza no kuyikoresha. Navuze nti ibyo ni byo nanga kubikora kuko turimo gukora neza, ariko iki nicyo kintu cy'ingenzi cyane dushobora gukora. Ntidushobora kwemera ko Iran igira intwaro za kirimbuzi. Rero twarabikoze kandi ubwo twabikoraga twahuye n'ingabo nkeya maze turazirimbura. Ubu rero dufite igisike gikomeye cyane cyubatswe neza nk'icyuma, nta bwato bututangira, nta bwato bushobora kutunyura ngo butambuke. Muri make twe twashyizeho inkumiriza ya kandi yakomeye. Reba igisike cyacu ni igisike gikomeye cyane kurusha ibindi byose ku isi. Mvuye mu Bushinwa muri iyi minsi kandi ndavuga ko nabwiye Perezida Xi nawe akanshimira agashimira igisike cyanjye. Mu zukuri yatangaje igisike cyacu dufite igisike gikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Ntituzemerera Iran kugira intwaro za kirimbuzi. Rero nahamagawe n'ibihugu bitatu hamwe n'ibindi kandi birimo gukorana n'abaturage bacu, kandi ubu Iran biragaragara ko hari amahirwe menshi ko bashobora gukora ikintu. Niba dushobora kubikora tudakoresheje ibisasu nakwishima cyane. Iyi ngiyi ni Leta Zunze za Amerika bwana Donald Trump ku giti cye atangaza yuko bahagaritse intambara kubw'ubusabe bw'ibyo bihugu avuze haruguru, ndetse akavuga yuko kandi bigaragara ko na Iran ubwayo itari muri gahunda yo kugira ku ntwaro za kirimbuzi. Muri make ishaka kugira amasezerano n'iki gihugu cya Iran cy'Amerika. Nyamara mu buryo bumwe Iran yo iratanga umuburo ukomeye cyane ibihugu zo mu kigo nk'ushobora nuva gusenya, aho Iran yemeza yuko nta kabuza niba ibihugu bikomeje gufasha Leta Zunze za Amerika bizahura n'ishyano riremereye, kuko muri Hormuz bashyizeyo icyo twakwita rutangira, bashyizeyo uburyo bukomeye cyane bwo gufunga inguni zose ku buryo nta kibazo na kimwe iki gihugu cya Iran gishobora kugira. Yitwa Ismail Bagay, ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cya Iran, yatanze umuburo agira ati Repubulika ya Iran yahoze ikora n'umuhate ku bugengo uburinzi bw'inzira mu mutekano unyuranye muri iyi nzira, kandi dukomeza gushishoza ko kunyura muri uyu muhora wa Hormuz bigomba kugenda mu buryo bwiza bushoboka hagati mu mutekano. Iran na Oman zombi bifite inshingano zo gufata intambwe zikenewe zo kugenzura uburinzi bw'inzira muri Hormuz nk'uko biri mu mazi y'ibice by'inkombe z'ibihugu zacu zombi. Ati turi gukora ishoboka byose kugira ngo turinde iyi nzira. Wibwira yuko ashobora kuzaza kutubangamira ntabizamuhira. Iran ivuga yuko Hormuz atari amazi mpuzamahanga, ni amazi y'ibihugu bibiri, Iran na Oman, kandi bagomba kumvikana uburyo bagomba gukorana mu kugenzura uriya muhora munini wa Hormuz. Ntabwo ari munini cyane, ariko ukurikije amata anyuramo ni umuhora w'ingenzi cyane ku isi yose muri rusange. Bivuze yuko ushaka icyitwa petrole, ushaka gaze enye ituruka mu bihugu z'Abarabu, udafite Hormuz nk'uko amikimasa. Nanjye ni dutegeze iminsi iri imbere iby'iduhakiye tuzajya tumenya byinshi nayo intambara izasoreza. Ngende umugwa kamanzi w'Uruwande ubwe neza amahoro.